درباره وی مجاره گوتوبیجه که دگل پروفیسور دکتر فیصل آیهان بسپور پیوندین ناب دولتی دیکم که لعن قریب شوی که راستا خوید گل ما بیتن برس دکتر فیصل وار باش تو خیر هاتی هاتنا محمود عباس و ماناوی لترکیه بودما سه روشان و باندورک لسر پیوندین اسرائیل و ترکیه دروز بکتن یان جینا Varbaş bu tamaşavarra. Yani peyvandiye İsrail Türkiye mesela Filistin'de ve nezdeki bejda duaza sala o ki nahoşin ki nabarevanda. Bu civarvi Filistin meselesiyle Türkiye dengi ho hem zınav zınav İsrail'de mesela derhis bu peş bu Davos'da da şu mesela tam derket bu peş bu aynı lahokeci dünyada ji Türkiye bu ki söze Filistin'e kadar kadar var. Fakat siyasete Türkiye ve nezike sağ kete gorandın yani ev gorandın ev körfez le Haliç'e hatta peşime mesela vaki Katar'da peşi av Suudi Arabistan'la avdukat bunun baş Cemal Kaşıkçı lavkatın fakat burada siyaset Türkiye hatta gorandın o emretiyle o devlete mayınacı tekiltik nu vekir yani burada cihan fetkirin siyasete İsrail'de nezike sağ kını ve رأيك تماشي كريم جبي رأي ده جبي كم سياسة دروس ناخذها نوفكن فقط ورد زحمتي نبري وان هر الدولة تدرج هي زحمتي مازن مثلا فلسطين اللي هيك ودنج تركيا ورد درتي بيشته فقط أفتنينا زحمتي مثلا اندراف تكلي وان زحمتي ديناجي مثلا سوريا ده çünkü لسوريا ده هر دولة فكريان و politikana eder ve ne ki hava mesela Türkiye'de BCK'nin rejimi mesela vegedi avcı hatta gorandın gerçi. Peşiçit god game Filistin mesela men Şam'ı devletin rejimi Şam'ı be gorandın burada ve muhalif gerek beyin Şam'ı derin peşte. İsrailci diyor ki ne rejimi ve konu teyin avanaj İslamcı ne ciber veji. Av İslamcı sıbete bin dijemin yani mesela Mısır'da saçıyor bu mesela. Vakti Müslüman kardeşler de ihvan derken peş Türkiye tekilteki baş çeker Mısır'a. تمام یک جوان ولاتان کو پشتوانیه که باش ددا دوزا فلسطینه دما 10 سالن رابوری یا مجین 11 سالن رابوری ترکیه بو گله که بگرانی پشتوانیه دوزا فلسطینه دکر آسایبونا پیوندین اسرائیل و ترکیه و باندور لسر پشتوانیه ترکیه هبیتن جبو دوزا فلسطینه و خواهوکیشینیتن جوه دوزه Yani pısırki mühime yani siyasete doza Filistin'de ne kan bejin ki devleti Türk aslında AK Parti bu yani AK Parti peşiyde Refah peşiyde Selamet partiyanın doza vanda Filistin vaki kamina bu yani AK Parti koyuyor mesela AK Parti ortağın bejin peşi AK Parti'ye partiye mayna bu yani Refah bu Fazilet bu Selamet Partisi bu nezge çılçılı penci sala siyasete onu eder ve de Filistin mesela yekamine. Ciberüji dvi siyasete gorandına vi siyasete parki zahmeta. Ev astangi ki tebih navbare tekiliye Türkiye ve İsrail'de. Yani tehuyan ki ve du tuştan bejin. Ev siyasete der tebih goran taktik ya yoksa stratejiye. Em tikarim beji ki mesela İsrail'de vakit taktik yani her du tarafci hem İsrail hem Türkiye'ci tkazın ko navbare siyasete ko parki duruz bekir. Fakat daha sonra mesela alevori yani ticarete de ekonomiye de siyasete onun kırana bu yani bir siyasete devlete Filistin'de de kırabı ya fakat o tefettiriyor ki mesela ekonomiye onun peşveço mesela o mal şu Haliç'e ser İsrail şu Haliç'e de bervici yani regi girti bunun fakat şu bu mesele dervede Türkiye bu yekamine doze Filistin'e de kıta peşte hedefle Türkiye gayet paş baveci hafta yok yani دفده وكي عاولت بيش فنشة فقط باورية هردو الدولة تانجي ام تخمين كن وكي عاول شنابه يعني شو عفاف ام مثلا نابري وانا تشيبوية افش تيقيان كي باوري نابري وانا وكي تيكلتكي قوة تشيكرنرا كيما جباري كي هر تكتيكه هردو طرفشي تكتيك تبيجي çünkü her tarafı ihtiyacı ona ya. Tamam. Eğer avayki güçlü doktor bahsa asayikina peyvendiyen Türkiye bikin digel velatin cihane. Velatin kendaf, velatin roş halatana varaz, beşek ji velatin roş ava be Amerika, be Rusya'ya. Ev demek ki ev müjare geleki gerim buya li Türkiye. Türkiye vedgerite ve ser ve nehca ve bernameya sıfır prizgirik
لەگەڵ وڵاتên cîhanê yan ev beşeke ji propagandeyên helbijartinan yên secîman ji bo AK Partiye. Çawa wê mijarê dinirxînî? Vega salê hora Türkiye hilbijartine ya. Divê hilbijartine de du mesele derte pêş li Türkiye ki muhalefet jî vî du mesele dertxe pêş. Yeka min mesele ekonomiye. Du ekonomiyle te xuyan ki yani pirê germ tê li Türkiye îro nêzîkî mesela ji Rusya 15 milyar dolar dibêjin, Suudi Arabistan dibêjin perekî hatiye Türkiye. Yani te xuyan ki mesele ekonomiye te parkî gavek bavêje û te parkî piyasa rahat bike. Fakat peramber mesele peramber meseleki mühim. Yani Zafer Partisi buraya muhalefet ciki û kesim jî millet jî peramberan acil ya. Yani ekonomiya xirab bid bên peramber tiştine çet bid bên peramber jî ber vî Türkiye dixwaze ku siyaset ki nû di nav peramberan de veke fakat ev jî zehmetî astengiye neberîde. Yani li Şam diyalog dixwaze fakat Şam bêje ki pêşî ev ciyê ku destê askerê Türk navêde gerek ji bo derê dibêje. Mesela İdlib'de ya hatta şer navede ya hatta şer jî naxwaze ku têkiltî Türkiye û Şamê pêş vehre. Di ber vî jî em bêjin ki evet li Şamê re dixwaze ki siyaset ki nû veke fakat divir de astengê mezin e yani divir de zehmetê mezin çi ye yani nêzîkî bêje 10-12 milyar em dibêjin ki penember nav Türkiye û ardê de Türkiye dest nav fewkê de mesela İdlib'de Halep'de ve Türkiye kulûrê asker heye. Divir de ev tê çawa askerê Türkiye jî vir derê ev tê çawa grubê heta şeye ev dînana ev tê çawa bi Şamê re pêş verin yani. Li ser asayibûna peywendiyên Şamê û Enqereyê yani dibêjin asayibûna van her du welatan peywendiyên wan wê bandor li ser doza Kurdan hebe. Bi nerîna te yani asayibûna peywendiyên Şamê û Enqerê ve bandoreka nerînî li ser doza Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dirûz bike di heman dem da pêwîst e Kurd çi bikin. Eger Kurdî bersivdeyê de memnûn bim. Yani çawa pêşte me got divir de jî du mesele dertê pêş. Yani yek mesele Kurda ya, mesele Rojava ya. Mayî jî mesele penember ji bo Türkiye. Yani ku em şeqê ala Türkiye ve em fetikirin ku dixwaze doz û siyasetê li Sûriyê de pêş vehera, dixwaze du mesele de pêş vedire. Yani yeka min mesele Rojava da ku dixwaze gel Türkiye de Şam divire tam bêxwe destê xwe. Di duyanê jî penember ku bikarbin derbazê Sûriye bibin. Fakat Ali Şam'e de jî ev mesele ne du meseleye mühim e. Yani jî Ali ve niyet yok yani. Jiber Şam'e jî dibêje ki na pêşî gerek ev silahlı yani ev askeri grup hene ev hizbi askeri gerek pêşî ev silahı xwe tevbardin û gerek askeri tir jî ji wir derê û ew diribe yani ardê Sûriye. Ji ber tê xuyan ki navberê wan e doza wan siyasetê wan bürokrasya wan tê pêş vehera fakat Serdoza Kurda da îro Şam nikare zaf pêş vere. Îro ku Şam meselê Kurda Trablus ve em bêjin ki ew dibêjin ki işte Rojava li bikeve destê Şamê. Fakat Rojava wî qebûl nake. Qebûl nake tê manevî şer e. Yani îro Şam wetkî mezin tune ku du ciyan sê ciyan şer bike. Yani alîkî li İdlibê şer bike, alîkî jî Rojava şer bike. Fakat hûn durust e. Yani meselê Türkiye'de du mesele pêş veçe û Rojava meselê mezin e. Yani pirskirin ki mezin e jê re serê xwe nikar be hal bike, dixwaze destê Şamê vî meselê hal bike. Rêz Doktor Feysal Ayhan bi sporê peywendiyên navdewletî li Enqereyê bi şêwekî rast xwe gelme bû gelekî spas.